khublei shibun fibro. So this is the result of the PMT PET post Guardsmen of the female candidate kada Jong female candidate apo Garo region at Tura Aralmal. Kane kada result Jonga khat new tarik menai bakandai arajar pesau Jonga post Guardsmen. Teshuan poya kata ko kan mau epi ba kibawan mare hangne kidon kumba pras pa live prangut candidate sans pa khat san kiba pas pat lais pa ar pulai kiba fail tenalor kata kwa roban pen kan mau tenalor kata kwa roban pen kan mau ba nakamta ka guardsmen ka marks distribution kalong ars pa mark nakamta ka jing mare pet but ars pa mark nakamta ka exam but san phomak kadai nakamta ka personal interview te ki marks ru la pia laka jong te ka bahet du kadai arspa ka hier ka ya jing per kalong ar phomak ka shiminit dan kawan sa ka shispa prapo shispa andropo shispa saupo shispa arpo hadu shispa mud balas du khatpra hadu kar khnai minit un habe ka shispa mark then sapej benta this is the result for the Garo region of the female guardsmen te hangne nga de ban pensional lupa ya kan PDF file and print convert na de asdang na ba hema pass candidate but hadu ki ba last du ki di fail candidate ter then pila ban check gini gi marks hadu ko bakut ki don hadu pass batam te such check way pokoi pila ban scroll la ban page gi marks jongki candidate te ga jung mare kalong mai lai kilometer khat around hapo ka khat khandai minute te gi bayo highest mark kom ba la phila ban bandap khat sau minute hapo phila ban yo be jaga total marks kalong maximum ko de aspa mark te gi ba pandap hapo khat pra du khat khandai gi yo be jaga shispa mark teng ne page gane page gine gilis du ko bakut